Tambay. Oo. Pantauan dari Lantang ke Rampun. Sa halaman ini. Kerbau masih padat di halaman. Apa tuh? Kita aduk, mata nak kita ambil untuk sangat lagi. Tentang membeli kampung, tangan itu kemakaran. Tentang kampung. Di sudah talun na. Ah. Bisa kartu dia nih. Randy. Mana tak benar itu talun dia. Oi pia. Sama kesilagam ki. Ana pirapi. Oh. Banyak tamu nak betul. Beri. Oh, dosa. Ah? Yang teluk itu loh, nama luko mau pemirsa. Spill patungnya. Reda aku mandikan dulu guys. Satu. Mau kau seruk dulu oke. Terus kau dulu jongnya. Eksekusi. Udah jangan tuh patungnya. Oh. Oh, lo menating harap pun ajongnya. Oh guys. Oh, jangan yang tutup patung. Pemirsa aneh. Nah, ya kan di sana paling ada 5. 1. Kira-kira punya oleh. To Tali sarong na yung. Oh. Nakalisik ko naman ito. Apa? Tali sarong na. Oh, Nakalisik ko naman ito. tidak na. Tali sarong. Ada kape. Oh, gede karang gitu ke. Dako. Ini nenek yang ada di lembah keramat kah? Bukan Nancy, ini di bagian bangkil kira.
Tongkonan to Indo. Kabelen na di auto yung kabelokan. Karingaran kalit at sabihin na rin di auto matero umayok ko. Auto di ko nga dyan. Pira di dyan. Yung kamera sa mga mamambi ko rin buka at dedenan na mapal. Kinito na palalay madomi. Ano ay auto matero o kotaso. Weh, 11:53. Saya mana pasang siapa yang punya mobil ini? Minta nak foto. Tapi, oh tapi. Tabe susto maru monumentar kami lagi bisa saubaran dulu patu. Tumamura. Di mana tayo patas ito tayo mo? To sa Indonesia. Dentau. Kemana kita? Dia petang sana. Dia bilang pun betul. Paling Pokoknya itu domina bawa kami saubaran. Orat. Apa pita nang kesa? Ano ba mo di ano ni tirang ito doon na tarong sula. tarong sola. Lemo. Dai pun dah dulu dah. Ang kayo naman mo. Nen si Elim di Bangkel Kila di Tongkonan to Indo. Agak kelatongan tenang kalau tak sih. Eh nakaar ka na po no Jong. Angkat soalan dulu ah. Benar, ya. Bantu kita soalan. Amala pendek dulu. Kalau kaya satu dia kayak saubaran mo. Ayo mai. Oi. Hadir. Kaya ako hindi naman kita niya ito magkabi na tatang wala. Itu motor kok kaspin itu motor itu. Deo kaspin kok motor itu motor sana. Itu. Ya. Mana lu? Geser ke sana. Dari kompleks saja. Aduh, kira. Gimana kan? Orang mau lewat. Yes. Sampai sana kah? Kene ditumbur dong. Ditumbur roti. Ditumbuk Dari sini ke ini langsung depan ya. Langsung dari sini boleh? Di sini bagus tidak. Di sini bagus tidak ditumbuk. Iya, tidak di sini. Iya. Tapi enak. Oke, Renda mau Renda. Itu mobil loh. Bang, mau ada belakang. Hati-hati abang, hati-hati. Ako na tanyaan itu tuh. Pendek jalan. Nanti kita dalam nih, tadi dalam nih. Tunggu dulu, sama di bawah. Tunggu
di kopi dari dalam kairin na. Ano lang ito lang ang tu. Enda lang ang tu. Enda to nata. Sama gimana sih do? Oke kah? Tatok-tatok ke di depan no? Patok-tatok kay Sau. Putar ke sana ya. Oke, ya. Oke, Pak. Sudah kelihatan semua sudah mukanya. Itu talinya dikasih belakang telinga. Ya, oke. Kasih saja dengan paniknya gitu. Oke. Ya, langsung. Oke kah? Oke, baik. Foto dulu. Mimi bang ayah, ya Mimi bang ayah. Ah, ini patung sudah ditaruh di atas tongkonan. Di peladan. Tando. Oke. Pegang-pegang dulu nenek. Iya, iya. Nangka kadete apa kah? Kemana itu? Di bawah di Bangkelekila. Di tongkonan Tinduk. Tongkonan tinduk ya? Ah, tongkonan tinduk. Bang Jelekila. Ya. Tongkonan tinduk Bang Jelekila. Anu ya maliru pulang pun ini tuh anu. Oh iya. Anu juga Banua. Oke pemirsa, kita spill jenazahnya. Jenazahnya. Apa pakai lagi sepatu tar. Ringan ya. Nah, ini jenazah dari almarhum Nenek Betrik atau apa sangka kalian itu ini? Marta Sangka. Marta Sangka. Iyo, baru diganti namanya lagi Mama Saripa. Oh. Baru diganti lagi Nebetri. Ya, Ini fotonya ini. Ini fotonya ini. Nah, ini fotonya almarhum. Almarhum. Itu yang dibikin patung tuh ya? Ya, ini ada bikin patung ini. Iya, iya. Fotonya Iya, mirip sekali guys. Iya, mirip. Kita ambil ukiran pitinya secara detail pemirsa. Posisi di atas masih di atas toko. Konan. Dia kan ada satu posisi yang masih di bawah. Jenazah dari atas. Spill mukanya Mentor aja dulu nih. Apanya di spill? Mukanya saja. Mukanya. Hidung enggak usah, hidung enggak usah. Hidung tidak usah ya? sama yang lainnya. Oke, Om bisa
keluar dulu kita ambil sejarah kosong. Ya, oke siap. Sabar, ku tarik dulu. Bisa Ayo, digeser tidak? kasih anu itu Anda coba itu. Oh, Mama. ke dalam tuh. Ya. Nah, kasih itu. Alam bang udah pakai HP ini. Ya. Tuh. Yoi. Itu anunya. Ini di atas anu semua ini dekorasinya di atas. Saya cukup. Itu naik pokok, minyan na sampulan tangan naik pokok. Yo. Kain biasa mau itu mararang nggak? Yo. Kita yung nalo sarito kata. Ini peti ini. Itu ya, itu. Oke, nano bentar ya, Yo. bentar ya. Sampai biasa lah. Yo. Sama di baju misalnya orang tenang Yo. ada ini. Oke. Kita spill keluarga dulu yang sudah arah pulang. Oke, baik. Oke, hati-hati Om. Sampai jumpa lagi. Dulu Moskow. Oke, baik. Kalau mah apa pati? Naman kamu kikman deh. Di masih aku kayak tulisannya. Wih. Nata. Mau tumpah itu, mau tumpah ya? Merano, ulangnya miratam ni barik ke hindi trekyo na aman no. Da ikero ko ba luba pati bahaya. Naran-naran nih. Ano ang pengkalori dumi to? Iyo, harusnya na ni na pa ni siyang pengkalori na kutan bisa na. Rabakan tuh. Awas malu. Anu, menalano, aduh, tiada mau datang dulu tulangan aja di. Kalau datang dulu na. Rabakan pero deh. Eh, Sarabakan. jangan beli. Salah
Dito naman tanda-tanda dulu. Dia dadan utang, Eh. dia dawa sekilo lo. Alam kami kita tulang na misangkin ni dolan itu. Kala na kwan sangkin na. Udah ulang na eh. Teh, tira do anu na. Do anu na. Anu na tulangan na jadi anu. Sa bato ba ini ko to. Mali-mali rekke kami supaya na anu rekke. Yakin dia kami tulu dah meda ko sule. Ala lure kay ko minapan. Iya. Mali lu rekke kami. Anu yung tau yung bahaya. Eh, awan ulit auto. Kanina lang ito auto yung ano. Iyo eh. Iyo, tandi marka. Yo, tadi aku kita sudah masuk ke Sabara. Sabi ano kita tuh. Kenapa tuh semuanya itu baru nak male? Jadi apa tadi kok itu tuh baru semuanya tanah tak sudah mana pak susi betul? Ko jadi lagi saya to ya to biasa ki kadang nombor tuh ko jadi lupa betul na bisa jalan elok ko ya itu baru na. Sebenarnya kalau tuh baru lama berbumi itu baru. Aku minta susu. Sabi gitu. Yo, itu betul tadi kami alay. Yo, kami pagitan dulu to Rumi. Kasing kumte ng pumresa. Wala pa minte. Yo, na ito semua bisa deh. Ya to menurut ipat. Kado ka kanang mapirain ke di kwan ni nala. Sudah malah ko. Ito naman naraman do. Marah kamatan nat baga tuh. Eh? Tiramban niya na. Apa kerja roti tu namin kalina. Namarire roti. Mga kasingkir bosku. Tiba-tiba mengamuk. Ah, ya teman na sir Hindi kanina. mo. Seri barak na niya. Tiba-tiba mengamuk. Sito na kami ko. Ano tulungan na to. Alalan itu po. Tadi. Emang malu ya tiran ya tuan. Namin kalau kemati. Ano Rosi? Siapa? Nasipa? Putra. Nasipa? Market. Tinong ko eh. Apa? Berarti Mali ako minawag. Hati-hati, Om. Nataw eh. Ano telepon ni ko? Oh. Sapi. Maro na ko na ni minawag ko. Oh, tak. Kasingkir betul. Alam niya kayo, mukha lang ikaw mo kan. Are. Alam ni kayo, mlendo kan ni may tanong na. Dari kaman mataku eh. Oh. Pero tiyan. Mandajo. Yan, ito na lang. Alexi do ka jo, Alexi. Alexi do. Malaysia boleh tu yun. Alexi do satu. Yang selim pa kada-kada yan ito daw. Nanda lang tanong na. Buat diam. Alis eh, ulang na. Yo. Ah. Murah pa ni de. Yan na lang kahit ulit na.
Mbah. Soleh. Oh. Dah bang. Nanti sister katanya pemirsa na. Agustina Sambara, balen ra kate malalangan nalang. Iyo betul. Iyo. Tiba-tiba mingamu dah mirajo mo yo Mojo mo. Tiba-tiba bang marah-marah. Kasing na mirajo mo yun. Nalesi tulang na yun lang. Iyo, tayo din dyan. Iyo. Tupat mo yun na. Roko. Ada sangki gulakin di. Habis dia na lesi ulang lang. Maar ka dulu malas sulu tu. Bahaya. Agustina Sambara, bay dompai iyo. Dompai. Hindi mo Karang-karang tele katanya toilet tena. Iya. Foto-foto sini tarik sudah kambing minggir dulu sudah. Nanti foto-foto lagi. Foto kita. Marisa Kalembang. Itu namanya melawan siapa yang duluan tumbang. Ya. Yoi. Yang foto apa Oh, merem itu. Turun pada ini apa melambi? Tama mo. Tapi hati-hati kau tu mikol. Yo. Nanti bakar kaya. Coba deh. Balurat kaya to satu. Hindi ya talaga na Kung Rafael tampai Pak Dokter na Diyos iya, membela din lah. Kaya te may dirondon niyo. Iya, tamang Pak Dokter na Diyos sih. Padi pedas sulam may dolo. Terus sudah pagi tayo. Tarik pele tama. Palumay. Palumay. Oh, dek bentar balik. Panis salangan tu. Tanis salangan tu. Di kota tanis salangan tu ni rampanan kapamam rukun ko. Tay, aman. Posisi mito na matanya. Alarmi. Yo, posisi mito na matanya. Lari dor ada lagi. Weh, mama minute. Silte na talo. Lari ah. Lari. Talo na guys. Tarik. Siapa ketelo na? Terok telo. Saki mam to. Apa tidak? Dami tare bang ni sa lorium yung minum. Tarik. Pasuna mi jomay. Tayo sangki minolo ito mutar.
Kapanalin dari teh. Ako pa panalano dito na oh. Ay, Tarik. Sito eh. Damo kaya na pista ni Sakin mga jowo, ito na susto. Damo kaya kay. Sakin. Sakin mami, bagay ka rako. Sakin mami. Yo, dapat mi rory. Iyo. Dapat Iyo na mata na dolo. Yo. Maya mo kami tama dahil na marera. Yo. dito masakasaka. Malang tulong na siya. Sang mo te paungan na do eh. Masalah dito ron lang nilulok kayo. Udah ito na tinang amag yung. Dia tar masaka-saka. Ano do ka kanina ate, taru malas sudo to. Dor misto pa. Hindi tirong yung di ko kinamata na mi. Tapi nang ano niya parami mang mariro titirong na nila. Siya rampol eh. Siya rampol parami mang mariro. Oh. Wah, berdulu bangkin ali. Benar na laptop ni. Ya, jom na dito na ro. Kenapa kayak ini kerbau balian? Anu ini lagi kerasukan ini guys. Oi. Sini. Wari malah matana. Wah memang mararang matana na lagi. Bahaya titirong ti. Sini. Lampay bala titirong tire. Kay nang Inang sarul ya. Tirong mo nite. Dara na. Tapi memang tirong dito ra ite. Mani ng pagkampung. Kaya tamitan dito bosku. Yan na dito kaya ako kasi magkinatari lato na supi. Iyo. Kailan di ba natin tantanan ito? Iyo. Yan tinan na kantong. Nalaga. Yo. Oh, yaman siri pala ano. Oh, ano mo? Ano mo? Matana mo dyan, te. Iyo, narua ano, paring. Eh? Pian ano na niya? Banyan na apa? Iyo. Kan yung to nalis sarap ko to paring ni na to ka yung mo ito. Mga nila mo to naste. Mangke. Oh, bang. Yang kanini is normal naman sa lang. Berlente tinay ko sino sa ajo na buko na lang. Iyo, si tasin naro kami. Tasya ano semua niya. Kan malah dia tadi pernah, malah nurut kita sesan kena sembang. Nasuli lah nurut ni ko mistap. Oh. Iya. Tuba lu itu si dilin naro ini nale. Kami kan do sa milis na. Siya. Tanda-tanda mo yun. Ay siyang pimilang bitin na matana. Ulang na rin ang pagkapumo ang manarungkol. Yo, nabamami kan din na ako dito. Bisa kan bisa di-prescribe ko eh. Parang karaan. Iyo. Wah, itu tirong na tamo luwa pati ki tamo tubo dari. Iyo. Oh, tak siap. Eh? Kata patur-tur sila le. Aman siya om. Sumbingin ako to kay magiting maro eh. Iyo. Lembe-lembe ng bawis supaya bisa ano koyong. Wah, mararangan po puli matan na. Marang kami matan na. Yung 5 kilo tirong tila. Singkir. Iyo. Uy, matan na gaya. Matan na pandila-ila to ngan. Sige, tirong ti.
Ada merampalan nih, lusur tuh bari. Iya. Sini. Sini, Pak. Sini, Mai. Ya, bos. Wah, tabi ko kitira yung mali. Mga tama. Ben ni bir hitam na manaran. Oh, bisa toh. Tong ka to. Daerah keput ka. Bir hitam ada di ben ni. Naka Yohanes Padembe. Nah, latongan ora tayo Hanis. Dia tambah mabok itu. Ini sudah mentombang ini, Om. Malas. Malahu. Malas di palili ini na. Pinantinong malira para nala Panas guys. panas. Ang sekali ni guys. Belum pakai tip layar guys. Yang tip lah ya. Sana Mom- lo di Pak Mura. Eh? Malah lo lagi ketemu. Sana lo. Ada. Aduh kak. Tayo na lolo. Jadi mati mo. Oke baik. Kita spill lokasi dulu baru kita pulang pemirsa. Kita saat ini masih di lokasi dan saat ini sedang hujan. Hujan melanda. Oh, Oi. Kap kalegena. Gua beli kolan malay. Bisa mo ka itong kalagyan. Kabendo. Mami, Tama na bisa diyan. Tembak. mami. Wah, lari mo. Manda saki. Lomba mula di kuah. Ako na nga di apa Sulim sa ubo luda ko tu. Barni ano na. Ini ada kandang naman. Barni kampung na. Hindi ito. Oh. Reviews mi tu Weh, hubungi mi dokter. Na tembay. Dius to. Iya, reviews. Hubungi mi dokter naman iyo. Hindi na ko keluarga napi nomor na dokter Raldi. Pak dokter kalau lagi monitor ada kerbonya keluarga lepas ini di Bangkile-Kila di Toya Sakung. Kalau Mbak Miria. mana mereka? Wah, Bendo. Tak share kena lewat maru. dokteran dokter Yono. Iya. Dokter. Oh, baru sama konten itu. Betang kali Raldi Balbuan. Wah, na urang pulo mo. Na pa muli pekada. Mami. Lari mo. Haa. Anda asa miki. Nombor mula di kuah. Ako. Tabar ka. Kamba mo dokter. Tabok ko berikan nampi dokter na nomor na dokter. Alu. Mami. Tadi mo. Weh. Malam mereka saan anda ko? Mana sa? Nanda di kita pi. Merok pambol sulit. Merok pambol sulit. Mami. Tadi mo. Share dulu ke dokter ini videonya Yo Pak Dokter. ke malayaki malibarok ko te naulaki mani. Nama di mana po? Hindi majung.
Hindi tiyong hindi te. Oh iyo. Tumbang nih. Tiyong Yung tumbang. Ito mo yung. Uy tiyong. Kata sila uran, masaki kilo deh. Ito sili mo guys. Oh hindi mana ano nomor na dokter deh. Hindi mana nomor na dokter deh. Pira nomor na? 0822 Sabar. 0822 822 20 22 2022 80 22. 8022. Buka April. Oke, thank you Kanda. Terima kasih. Bung April from Talulipu. Bagaimana kabar Kanda? Semoga sehat semua bersama keluarga. Uran dan tete guys. Sibuk di kapang. Dia kilala sa tu. Oh, kita di lantang bagian belakang. Lantai 2 guys. Luar biasa sawan namanya hotel dete. Hotel tanpa kamar. Susi bang yang hotel guys. Gratis. Lantai 2 belakang lumbung. Oke, kita pamit dulu pemirsa. Kita sudah berakhir sampai hari ini. Untuk hari ini kita kembali lagi untuk acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.